dia rwalera tuna mkulima ora anto base instrumenti yes bakuwa no bakwenda 2027 kiremyo karatheria manto megie SDF mbeche ino niono ambuge bainge babunge anthegoroni ya Kenya bethere to baeji kinyanga o amandaji wabajitwekithetie cia China mandaji ikwithirwa bategete muno Mandela jo wakili otwira kwithirwa gwe gatiri kamwe akiko kwana no kokomba kunyiria mburi yaku anatikunyiria kanyiragia SDF ibobongwa ibobongwa no ntukumwe ndiye kana ontobo nkoendekia botiaga koigwa no ntukwena mukurunge twaye no abantu akambira njia na ukwao CDF yetomeka waka irasi mabati rangi na kwenja nkinya bioro ena gucentriment wenu kwena kungena kungia baro nawe to karubare kamwe yani ondo ndo isiko bunge biere mara na chuka yamba ngombe kwena komo bandu tonire irasi bia korangi na kwa thinga tua okerekana kurerekana kabia kirwa kuma nthegoro ekuma mushingi kabia bia kira kirasi irangia kebia bia kwa mabati very nice mkurima ndikomenya kithomo ikarakarangi hata instrument mbuge atiri muntu kwa ketha ibiora bikunjo na wangi na kwa mabati rangi tukomenya ngaba ikwa kirasi ndekimwe bakathomithio bakuba kero kenda biora oh money is instrument kari mo taka ki budget na project ira approved basically igwa karangi na kwenda biora na jata amwe otinya pyo bikunjo kana mbio mbodi na school yemwe na kwa era ondo mbodi neu batombinya wakirwa inya kira bakwenda but mbuge atiri mother no mwega itwachangire turateithia antu betu na turathithwa ko batere kuthithwa lakini mbuge utu gutethia kithomo chonto ana bali tebo kethiri focus go benjira bioro hakwenda kwethia na baumite nja cia ripa batibio ko igo twagira Anthony it cannot be the face of sentiment muro meneto kwaria uma it's a shame to us kwethwa key project yetu inyikorikana nyamo neno rindi roda ari depth kona te ku collaboration block bioro muro na arega kithomo kibati utere kati ya mkulima alavera one focus yakwa we focus on empowering students baba school mbere mato bagorera maguja kwa stationary all textbooks na maguja kuandikira na turamu na bila beyond biendeka we support arimu na kubanengira bila support system ira mwarimu akwenda all the materials kienda ana batino rona wota bioro bakando rona mauku au no focus them no then the infrastructure school no mwanka conducive kana kaigwa ja kwa mbunge onge kuma moranga waja na mwanka ito school na everything na kana kaigwa atira school akawari kinyako kuna manto njakamba kuamba mebe school nkeza ange mami kan ndinde mboye tinyane ambete ndome i process ne kuthoma kona bia kore kwena kungi na mianka ende iro bathia tu kuria nkima wewe na kana kanini wewe na muruanyo ko munini akothinga tabuka thikuririo machukuru ndo abunge bano chakura iko shule bwana ntoba gwanto beta school kore oni gwanto beta school kuthoma nto baba kara school nona results ire performance ire chi postawa na nandia uno mono to batire kutwaniria then number 2 chonto ana baba ka move to secondary schools na colleges TVET na iwingi number 2 empower chiari bao kwithira igitare uri kinya bena mbeta chako thidi atia cho bathomi chako thomithia ana because tutumba ukirita kasai kwa kwa tukaja mwana ngiri mwaka ngiri jiri mwana wake ndangirika na kia ndangi akaya ngiri jiri honestly to amotehia na mochari atra empowered kwithira na mbecha ya mukone so no manka all those things we give parents some time to prepare themselves as they get economically empowered ana nabo in the meantime bedri bosonga mbere na yentu beyond the possible kirage na aja andi kuruji ikwiro na focus na ndi kimaita ndino omuntu ndene kona nendo mbera antu betu bando mbera mwana nyampe omuntu na wisdom ya kutethia antu betu na kurika na chion tuko chion ndene na assignment egwita gugi ikwithirwa oni I believe muntu onde ena unique gift na kia waeri mwathani na kwa ukira kwenda ni conversion na twinde twina obligation o muntu en obligation kana na gitumi kia gutethio ungi omba ku realize gift ra mwathani amwete university marie ne indaiga we kia rirwa irio kana ni rwaria eu ntenda kwarita muno ntu nayo ikuringirwe tuma muno na rira nto bakenda kumenya uma bakamenya rotetherie na kwithira kuma ria yerwa karuro ndikuwa baba ingi bakizindanira baba itera aipa kibara 15 ntarire kwe baire boka bakiwe yoni na ndi yoni no tiketo kuona iba thithie tubaringire mpe tubere bukuthia gwa kainde buturamo miaka 10 miaka 15
sorry kugo lakini na muntu umite university jireje chiako no igukura ande chojo rigantu ureko nande kwenda kugwata ibwega atongere bana iba kumeochira to baite bo kubye bwega oni ngakubya ngorukie bo baba muntu ucho kenda ya tumu bego bwega thei kwari jana indaiga kwero ndaiga rugutura mo university katheri muntu akwa tukarira tukenda kurira kaburiri na mono itu etikiria atiri the water is under the bridge ito chiome na ande tu ina time to make the right choice and that choice is mugurima kemaita na mother ni murombete na ingoro mantu batu bando na nya babu onto bantu kuchietu bwana bwira antu betu de tayari uitira ngugi when now ibwega ni amaliane ibwa ngurima atakwenda kwenda wa speaker wa mbunge account ya mera agikuia akera ukuie ni mono baru mania mono akirima very good ya yubundi leo tukaria ntukwege ngurima twirega muguco tukero tumenyo mara buri na imbuge ibwega kiremi atongoria tukageria burangi atomba ko motivate ana mona akithi chukuru ngia ugathiete kuthoma akathia akimya thia kithomo kwena tukinge bumba kumana ke chukuru eno nande ambuge atiri you unfortunately kuthina ro monde na society now so ntrande otongere bonde tutipo tuna bonturene papo ona ondenda ukara ujo na ujo ndathoma ndenda ukara ujo na ujo so ntu baba kuthoma bare ja unfortunately bakaya watina ntu boba sukumira bomba guteta mbe nani baba nyuma bakori atiri nyanda thoma ri iwa kirimi atathoma tutinda na wana ariku you know that is not, it's very wrong so ntu uti inspiration ya mwana uko kwendere na uje kuthoma te kuage school kinyi kuthwe na dream imwache ja na chan by the people ahead of you na ndia no kwenda twithira turi to empower komi tukire baba thomete ba weru baba ubange benyume yao ibwega sana kire mukarigwa centriment mwera kanyoka mwisho wa rako ibanga bangano 2027 tigaye kuraya kaita kuthurana gakinya ibwega anto betu ba centriment woni beto mukirima kemaita na intutira na babu na itwara na babu na ndigende na bwije matwane zakwa igotethia batu twinde kinya wonde omo bara bagatethu number 2 woni betikite na otongere bakuthikira na gwitikaniria na wethwe mutongere very firm tuja mutongere ukawa na antringia finance bill wa kinya mbunge toringa finance bill umekurukia then uragithia na beto njenzi no nga atongere ba makero kigerio kuringana na biro ngoira baritite oni imakero kimaikero yakonde kimaita kuringana na into bira mandu yandithetie na kuringana na into bira bo kioni personally bau bangi to jina nabo iba makero kigerio kia kuringana na igitira bakarito otongeriene na ngoira bachutirite. Thank you very much. Thank you. Ntuko tukacho yengi nkona mantu ya tekuthira ja boto kuchina aru. Mantu mengi mona ma centriment. Kana mtako mbera gago akondirikane kagita karakiri mango chine.